dati kami tagkaawatan. Nagtingat di pa nagsimpan ni baruken balasa, katitan nga impakatnan pa nagsalatay ag kuminta. Di ulos sa makatalnan agpulpuligos ta salunan. Arya-arya balayan inga tumunta dwa nga imam. Nagmayan akit kitan ilangan ikatugangan, kunam no kasigsigurwan pusik na tayag parang-parang. Saan lata amang ibibiyang nadalima salunan. Ikis nagkakamaka ala arya abalayan. Balasa na ikamang sa Taiwan, chika na yaw awan, isuwin na simurutan. Singkit nga abalayan, nakasarita ni sinsinan. Kung edami na bakra, dadi kami tagkaawatan. Nagtinganti pa nagsimpan, di baruket balasa, itan nga impakatan, pa nagsalatay at kuminta. Pulo sa makatalnan agpulpuligos ta salunan. Arya-arya balayan inga tumunta dwa nga imam. Nagmayat akit kitan ilangan ikatugangan, kunam no kasigsigurwan pusik na tayag parang-parang. Saan lata amang ibibiyang nadalima salunan. Makam ala arya abalayan. Nagmayan akit kitan ilangan ikatugangan, kunam no kasigsigurwan pusik na tayag parang-parang. Saan lata amang ibibiyang